Koe ki mo kainga ke o whawhi loa ki atu. A Kalisi, Georgia, Ulysses, Casey, Amana, Malika, Tau, Tawono, pe me ke sopu o tau whaahau pe me kolomotua. Tau whaho atua ka poku kake i tau oluma. Kua Kalisi, Georgia, Ulysses, Casey, Amana, Malika, Tau. Me sopo tau wha, pe me ulua ki palatai si o tonga, ai funga hui tolo, me funga o ne tale, me lomba pu papa lahi, pe me funga kana, puko tala, me kawai ha ano, me hapai beu. O ko tawono, pe ko waku, i apiako Montessori ko motua. Ko hoku kake i tau olunga koe ngā tupuri. Pe atui mo whamipiki kia e fotlona pe mo pulu, ko noho o ko ngaloto o tāmania e kawhapulu pe mo fotlona. Ko e vesa o e nima pe mo vae, ko e pulu pe mo fotlona. Ko e tekiteki o Kalisi, Georgia, i he whiawhini ko e tua niu, whapipiki kia e fotlona pe mo pulu, pe kuhono kahoa o tui kia e fotlona mo pulu. Ko hono lolo mirimiri ko lolo le ngāu me tui pe mo te bunga, ko whasta ulunga ke whantulo watu he, ka tō mai pēr mai mua ai kuino whina o tonga, kuin sālo te tuko tōlo, kune tōtō whā i malai pulang ko e tani. Peo ke kai ke te whewia e Maria, peo ke whasta tonu peia e pōpeheni. Ko e kauhiwa, ko e whiwa o whānapu, Tamasiki Simon, ko Kalisi, Georgia, Ulysses, Casey, Amana, Malika e tau,